Pa za Polikliniku Arena sam saznal preko interneta. Malo sam čital to, imao sam problema sa zubima i tu mi je najbliže, a i mislim preporuka koje sam dobio da i došao tu i to riješio u kratkom roku. Radio sam proteze gornju i donju, s tim da sam na donju umetnuo implantante, 2 implantanta, tako da je čvršća i bolje prijema u ustima i tako. I to je trajalo, reću, jer sam imao dosta zavaditi zubi, znači trajalo je 6 mjeseci dok se je zubno meso došlo, poriktalo, došlo k sebi i onda sada u roku 2 tjedna, 3 kokoli su pravi zubi. S tim da sam prije imao zamjensku protezu. Sam ulazak u ordinaciju sam na neki način bil iznenađen koliko je uredno, čisto. Drugo, na recepciji službenice su super uljudne, objasne i to je to. Reću, doktorica je bila vrhunska i mislim da sam tražio, ne našao.